Hamas entregó los cuerpos de 4 rehenes israelíes a cambio de la liberación de más de 600 prisioneros palestinos que fueron recibidos en autobuses de la Cruz Roja en la Franja de Gaza ante el clamor de familiares. Adolescentes y mujeres se contaron entre los liberados. La situación era dura, la tortura y la represión eran constantes, los prisioneros eran colgados y los interrogatorios muy duros. Pedimos a Dios que los demás sean liberados pronto. Los cuerpos de Sashi Aidan, Itzhak Elgarat, Ohad Yahalomi y de Shlomo Menzur, secuestrados durante los ataques del 7 de octubre en sus kibbutz, regresaron a Israel y ya fueron identificados por el médico forense. Esta es la fase final del intercambio de rehenes y prisioneros entre Hamas e Israel. El primer ministro Benjamin Netanyahu autorizó el viaje de una delegación a El Cairo para continuar las negociaciones con el fin de que nuestros rehenes puedan regresar a casa. Queremos que todos regresen a casa. Es nuestra obligación moral, es nuestra obligación ética. En las últimas 6 semanas han sido entregados 33 rehenes y liberados cerca de 2.000 palestinos. Se espera conocer si las partes avanzarán hacia una siguiente fase del cese al fuego y entregarán los rehenes que quedan en Gaza. Pero desacuerdos sobre la retirada de las tropas de Israel de la frontera entre Gaza y Egipto suponen un obstáculo. Ukrainian President Volodymyr Zelensky arrived at the White House Friday for high-stakes talks with President Donald Trump about the war in Ukraine. After sitting down in the Oval Office, an astonishing exchange. The two world leaders shouting at one another. Your country is in big trouble. Wait a minute. No. You've done a lot of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. You're not winning this. Part of today's goal was to sign an agreement that would give the U.S. access to Ukraine's rare earth minerals in exchange for what Ukraine hoped would be concrete security guarantees. You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. It's been 3 years now since Russia's full-scale invasion of Ukraine. And just a few weeks ago, U.S. leaders held talks with Russian leaders about a peace agreement. But Ukraine was not included in those talks. Well, if I didn't align myself with both of them, you'd never have a deal. You want me to say really terrible things about Putin and then say, "Hi, Vladimir, how are we doing on the deal?" That doesn't work that way. Zelensky departed early with no deal and no press conference. Trump posting on social media that Zelensky had, quote, disrespected the United States and was not, quote, ready for peace.